Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza naho makuru agezweho. Madame Jeannette Kagame yaninze abashyira imbaraga mu gutegura ubukwe kurusha urugo. Iyo urebye usanga imwe mu mpamvu zituma ingo nyinshi zisenyuka nuko bamwe bashyira imbaraga mu gutegura ibirori by'ubukwe kurusha gutegura urugo nyirizina. Muri aya makuru turaza kumva n'izindi mpanuro yatangiye mu masengesho y'abayobozi bakiri bato nabo bashakanye agamije kwimakaza indangagaciro zubahisha Imana mu buyobozi no mu miryango. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasobanuye impamvu muri iyi minsi ibiciro by'ibikoresho by'isuku byifashishwa n'abagore mu gihe bari mugongo byazamutse. Perezida Tshisekedi yaciye amarenga ko ashobora kutazemera ibiganiro by'abahuza ba AFCM 23 na leta yoboye. Naho inyeshyamba za Codeco zatwaye bunyago abaturage basaga 18 muri Turi. Ubufaransa bwo buhangayikishwe n'umudiplomate wabwo umaze iminsi afungiwe mu gihugu cya Mali. Elon Musk yaburiye Uburayi ko bushobora kuzimira. Muri aya makuru turanabwira ko Israel yishe umuvugizi wa Hamas Abu Obeida mu gitero muri Gaza. Muri Afghanistan ho abantu bagera kuri 500 bishwe n'umutingito, abandi 1000 barakomereka. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru agezweho none ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 kwa 2025 mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Bahikaze muri aya makuru arambuye tugiye guhera kuri ivuga ko Perezida Kagame ari muri Senegal. Perezida Paul Kagame yageze i Dakar muri Senegal aho yitabiriye inama nyafrika yiga ku kwihaza mu biribwa yakirwa na Perezida Bassirou Diomaye Faye. Perezida Kagame yageze i Dakar ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 2025. Iyi nama yiga ku kwihaza mu biribwa igiye kubera muri Senegal ije ikurikiriza abereye mu mujyi wa Kigali mu kwezi kwa 3 2024 no mu kwa 9 k'uwo mwaka, aho zitabiriwe n'abahagarariye inzego za leta, abikorera, urubyiruko ndetse n'abandi bafite aho bahuriye n'ubuhinzi bo mu bihugu byiganjemo ibyo muri Afurika. Umwaka ushize yari ifite insanganyamatsiko igira iti guhanga udushya, kwihuta no kwaguka, gushyiraho uburyo bw'iterambere ry'ibiribwa mu gihe cy'ikoranabuhanga n'ihindagurika ry'ikirere. Biteganyijwe ko iyi mwaka iritabirwa n'abasaga 600 biganjemo abahanga udushya, abari mu muri za kaminuza, ibigo by'iterambere, amahuriro y'abahinzi borozi ndetse n'abikorera muri Afurika n'ahandi ku isi bakitabiriye inama. Muri inama haragaragazwa udushya n'ikoranabuhanga, politike n'uburyo bwo kubishyira mu bikorwa, ibyo abantu bakwigira ku bandi, imishinga ntangarugero y'ubucuruzi n'ishoramari rigamije kwihutisha iterambere ry'ibiribwa muri Afurika ndetse n'urubyiruko n'abagore babigizemo uruhare. U Rwanda na Senegal ni ibihugu bifitanye umubano mwiza ushimangirwa n'ingendo zagiye zikorwa hagati y'abakuru b'ibihugu byombi ndetse n'abandi bayobozi muri guverinoma. Ibi bihugu byombi kandi bifitanye amasezerano arimo y'ubufatanye mu by'umuco yasinywe mu 1975, ay'ubutwererane rusange yasinywe mu 2004, ayishyirwaho rya komisiyo ihora ishinzwe kugenzura umubano w'ibihugu byombi yasinywe mu 2016, ndetse n'amasezerano y'ubufatanye hagati y'urwego rw'u Rwanda rw'itangazamakuru na radio televiziyo Senegalaise. Muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika hari abanyarwanda benshi batuyeyo, yaba bajyanyweyo n'amasomo n'abandi barimo abagezeyo mu myaka 40 ishize. Tukivuga kuri Perezida Kagame yashyizwe ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bayobozi abaturage bibonamo. Ubushakashatsi bwakozwe na Africa Today Media Group bugaragaza ishusho y'ukuntu abaturage babona abayobozi b'ibihugu byabo muri Afurika. Baragaragaza ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari uza ku mwanya wa mbere n'amanota 92%. Africa Today Media Group yatangaje ko ubushakashatsi bwakorewe ku banyafurika 150 mu bihugu 38 by'uyu mugabane bukaba bugaragaza ko abaperezida batatu babonwa nk'abakorera neza abaturage kurusha abandi ku rwego rwa Afurika, n'abandi batatu babonwa nk'abadashobotse cyangwa batitwaye neza mu buyobozi bwabo. Ku mwanya wa mbere haje Perezida Paul Kagame w'u Rwanda wabonye amanota 92 by'abatoye bavuga ko ari umuyobozi w'icyitegererezo. Uyu muyobozi amaze imyaka irenga 20 ku butegetsi, akabashimirwa cyane n'abaturage uburyo yahinduye igihugu cyari cyarahungabanyijwe n'amateka mabi, akagishyira ku murongo umutekano uhamye, iterambere ry'ubukungu rishingiye ku miyoborere myiza n'ubudahangarwa mu ruhando mpuzamahanga.
Ababajijwe muri ubushakashatsi bavuze ko Perezida Kagame ari urugero rw'umuyobozi ugaragaza icyerekezo gifatika, ukunda igihugu n'abagituye ndetse akabashyira imbere inyungu z'abaturage. Ku mwanya wa kabiri aragaragara Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso n'amanota 89%. Kapiteni Ibrahim Traoré imyaka 36 yafashe ubutegetsi binyuze mu mpinduramatwara ya gisirikare yabaye mu 2022 muri Burkina Faso. Kuva icyo gihe yakomeje kwigarurira abaturage benshi bakamufata nk'umuyobozi w'intwaro urwana n'ibihugu by'amahanga bigira uruhare mu mutekano muke, by'umwihariko bekarana n'imiryango y'iterabwoba muri Sahel. Abatoye bavuga ko bamubonye nk'uwashyize imbere ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu cye, mu gihe bamwe bagaragaza impungenge ku buryo yagera ku iterambere rirambye ritangiza demokarasi. Ku mwanya wa gatatu haragaragara Dalam Gokol wo mu birwa bya Maurice wabonye amanota 87%. Nubwo atazwi cyane ku mugabane wose, abamushyize mu mwanya wa gatatu bamushimira uburyo yayoboye igihugu cye mu nzego z'uburezi ndetse n'imiyoborere. Abakoreweho ubushakashatsi kandi bavuze ko uyu muyobozi ashyira imbere guharanira iterambere ry'abaturage, ubumwe bw'igihugu no gukorera isura nziza y'ikirwa cya Maurice mu karere k'inyanja y'Ubuhinde. Ubushakashatsi kandi bugaragaza abaperezida batatu batitwaye neza mu mitegekere y'ibihugu byabo. Ku isonga hagaragara Paul Biya wa Cameroon wabonye amanota 8% gusa. Biya umaze imyaka isaga 40 ku butegetsi, abaturage benshi bamusanga mu banyapolitike batesha agaciro igihugu cyabo kubera politike zishingiye ku kwihambira ku butegetsi no kudakemura ibibazo by'umutekano, ubukungu n'iterambere. Ku mwanya wa kabiri w'abataritwaye neza muri ubushakashatsi hagaragara Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amanota 4% gusa. Abamunenga bavuga ko nyuma y'imyaka 5 ari ku butegetsi igihugu cye gikomeje kugarizwa n'intambara idacogora mu burasirazuba. Ku mwanya wa gatatu wa perezida badategetse neza muri Afurika hagaragara Evariste Ndayishimiye wa Repubulika y'u Burundi n'amanota 2 gusa ku ijana. Abamuhaye amanota muri ubushakashatsi bavuga ko nubwo yinjiye ku butegetsi yitezwe impinduramatwara nyuma ya Pierre Nkurunziza, nta cyahindutse ku buzima bw'abaturage mu bijyanye n'ubukungu, ubwisanzure bwa politike, umutekano usesuye n'ibindi. Nubwo ubushakashatsi bushingiye ku bantu 150 gusa baturutse mu bihugu 38 byonyine, buha ishusho rusange y'uko abanyafurika ubwabo babona ubutegetsi bwabo, kandi bushobora kuba intangiriro y'ibiganiro byagutse ku mitegekere, ubuyobozi bwiza n'icyerekezo cy'uyu mugabane. Madame Jeannette Kagame we yanenze abashyira imbaraga mu gutegura ubukwe kurusha urugo. Yabigarutseho ku munsi w'ejo ku cyumweru ubwo yari yitabiriye amasengesho y'abayobozi bakiri bato nabo bashakanye agamije kwimakaza indangagaciro zubahisha Imana mu buyobozi no mu miryango. Aya masengesho ngarukamwaka ategurwa n'umuryango Rwanda Leaders Fellowship, akaba ahuza imiryango itandukanye y'abashakanye bakiri bato mu nzego z'ubuyobozi, harimo ubucuruzi, amadini n'amatorero n'indi mirimo itandukanye, aho baza kurebera hamwe uburyo bwiza bwo guhangana no gutsinda ibibazo byugarije umuryango muri iki gihe. Madame Jeannette Kagame yagaragaje ko imwe mu ntandaro y'isenyuka ry'ingo ari uko abarushinga bashora imari mu birori by'ubukwe aho kwibaza impamvu nyamukuru itumye babana. Asaba abakiri bato kuzana impinduka zifasha mu guhindura iyo myumvire. Iyo urebye usanga imwe mu mpamvu zituma ingo nyinshi zisenyuka nuko bamwe bashyira imbaraga mu gutegura ibirori by'ubukwe kurusha gutegura urugo nyirizina. Mukwiye kumenya rero ko kubaka urugo ari ingenzi aho gushyira ubushobozi bwose mu gutegura ubukwe. Abarushinga bakwiye kwibaza ibi bikurikira. Bimwe muri byo: ese tugiye kubana kubera urukundo cyangwa ni igitutu cy'urungano n'icy'imiryango? Ese tugiye kubana kubera ko mugenzi wanjye atwite? Ese ni impamvu y'ubushobozi mutezeho? Hano dukwiye gushishoza byimazeyo ku mpamvu nyakuri zo kubaka urugo. Aha rwose ndagira ngo nisabire by'umwihariko abakiri bato, nk'uko tubona izindi mpinduka muzana mu iterambere, muzadufashe no guhindura iyi mitekerereze nk'abantu bakiri bato basobanutse kandi biyemeje kubaka u Rwanda. Madame Jeannette Kagame yagaragaje ko urugo ari rwo Rwanda ruto rukaba ijuru rito, kandi ko n'umwana w'Imana yavukiye mu muryango. Yibukije abakiri bato ko igihugu cyabagiriye icyizere bakaba bafite umukoro wo kubaka umurage bazasigira bazabakomokaho, kandi ko izo nshingano nta handi bazazigirira atari mu rugo. Yavuze ko Imana yatanze igihugu indangagaciro n'ubwenge kugira ngo bikoreshwe mu kubaka ijuru rito. Madame Jeannette Kagame yagiriye inama abakiri bato kurangwa n'urukundo nyakuri no kwihangana, kuko ari ryo shingiro rya byose, bityo ko urukundo rukwiye kuba umurage uhererekanywa uko ibisekuru bizagenda bisimburana. Makuru arebana n'ubucuruzi, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yo yasobanuye impamvu muri iyi minsi ibiciro by'ibikoresho by'isuku byifashishwa n'abagore mu gihe bari mugongo byazamutse. Mu mwaka wa 2019 nibwo mu Rwanda Cotex zakuriweho umusoro ku nyongeragaciro TVA, gusa ibi ntibyabujije ko zirushaho kuzamura ibiciro, kuko ku isoko izaguraga hagati ya 700 n'amafaranga 800 y'u Rwanda, kuri ubu ziragura hagati y'igihumbi n'igihumbi 200. Prudence Sebahizi, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, yabwiye ikinyamakuru The New Times ko iki kibazo bakizi ndetse ko kiri gukurikiranwa, ashimangira ko izikorerwa mu Rwanda zidahagije ugereranyije n'izikenewe. Ati
Ikibazo gikomeye ni ubuke bwa Kotex zizwi cyane nka Super Sanity Pads zikorerwa mu Rwanda, kuko Safari Center ikora udukarito 450 ku munsi, rimwe na rimwe tukaba dukeya ugereranyije n'ibikenewe ku isoko. Yakomeje avuga ko ivanwaho rya TVA ridasobanuye igabanuka ry'ibiciro nubwo rigira uruhare mu kubigabanya, ashimangira ko izamuka ry'ibiciro by'ibikoresho byifashishwa mu gukora Kotex birimo n'ibituruka mu mahanga bishobora kuzamura igiciro cyazo. Gusa yijeje ko ministeri ayoboye igiye gukomeza ubugenzuzi mu rwego rwo gushaka igisubizo kuri iki kibazo. N'abahinzi barasaba kwishingirwa ku musaruro aho kwishingirwa ku gishoro gusa. Bamwe mu bahinzi bemeza ko ubwishingizi bafite muri iki gihe butabafasha kubijyanye n'umusaruro kuko bushingiye gusa ku gishoro bashoye, ntibwishingira umusaruro bari kuzabona. Barasaba rero ko hashyirwaho ubwishingizi bw'umusaruro kugira ngo igihe habaye ibiza bishyurwe hakurikijwe umusaruro wari witezwe. Uwamahoro Francine, umwe mu bahinzi bakoresha ubwishingizi mu buhinzi bwabo, avuga ko bishingirwa ku gishoro gusa. Ati twishyura ubwishingizi ku bihingwa byacu, ariko iyo habaye ibiza baduha amafaranga twashoye gusa. Twifuza ko byajya biba no ku musaruro twari dutegereje kubona. Mugenzi we Jean Baptiste Sibomana nawe ashimangira ko ubwishingizi bahabwa bwishingira igishoro gusa, ariko ko byaba byiza bashakiwe n'uburyo habaho ubwishingizi bw'umusaruro. Ku ruhande rw'abatanga serivisi z'ubwishingizi, Mahoro Letitia, umuyobozi w'ishami ry'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo muri Radiant yacu, yasobanuye impamvu mu bwishingizi batanga hatarimo ubwishingizi ku musaruro. Ati dutanga ubwishingizi ku gishoro kuko aribwo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yatwemereye gutanga. Serivisi y'ubwishingizi ku musaruro ntirashyirwaho kugeza ubu. Ntezimana Museruka Joseph, umuyobozi wa gahunda y'ubwishingizi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, avuga ko kubijyanye n'ubwishingizi yari icyagezweho cyo kwishimira kuko imyumvire ku bwishingizi mu bahinzi yazamutse. Asobanura ku bijyanye n'icyifuzo cy'abahinzi cyo kwishingira umusaruro, yagize ati icyo gitekerezo kirazwi kandi turimo kugikoraho inyigo. Niturangiza inyigo amakuru azatangazwa kandi abahinzi ntibakwiye kugira impungenge. Gusa nta gihe gihari giteganyijwe umuntu yavuga ko aka kanya kizarangiriraho, ariko turi mu nyigo, mu gihe kitarambiranye tuzaba twabonye igisubizo tuzabibamenyesha. Gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 yo kwihutisha iterambere NST2 ishyira imbere kongera umusaruro w'ubuhinzi no kurwanya ingaruka z'ibiza binyuze mu gushora imari mu ikoranabuhanga no gushyiraho uburyo bwo kugabanya ibyago birimo kwagura gahunda y'ubwishingizi mu buhinzi. Iyi gahunda iteganya kongera abahinzi bagerwaho n'ubwishingizi hagamijwe kurengera igishoro n'umusaruro no gufasha guhindura ubuhinzi bukaba ubucuruzi bwizewe. Mu karere ka Musanze ho batungurwa n'inka zibasanga mu kigo nderabuzima cya Bisate. Abarwayi, abarwaza n'abaganga bo mu kigo nderabuzima cya Bisate giherereye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze baravuga ko babangamiwe no kuba nta mutekano bagira kubera nta ruzitiro, aho inka ziza kurisha mu kigo nderabuzima n'abantu bakahambuka uko biboneye. Abaza kuhashaka serivisi n'abazihatangira bavuga ko nubwo kubona ivuriro byongereye amahirwe yo gutabara ubuzima bwa benshi, ariko ngo kuba iki kigo nderabuzima kitazitiye bibateza umutekano muke. Abivuriza muri iki kigo bavuga ko kuba kidafite uruzitiro bituma bahabwa serivisi z'ubuzima mu buryo butabaha ituze, kuko batangazwa no kubona amatungo aza kurisha muri iki kigo. Umubyeyi witwa Mukamana Vestine utuye mu murenge wa Kinigi avuga ko iyo baje kubyara cyangwa gusura umurwayi uri kwa muganga, ibyo babona bihabanye n'uburyo bwiza bwo kwita ku mutekano kw'uyu murwayi. Ati hari igihe tuba twicaye dutegereje serivisi tugatangazwa no kubona amatungo atemera hafi yacu. Umubyeyi uje kubyara cyangwa urembye abakeneye ituze n'isuku, ariko kuba iki kigo kitazitiye bigira ingaruka ku mutekano cyane mu mitima yacu. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Bisate Tuyisenge Theogene nawe yemeza ko ikibazo cy'uru ruzitiro kibabangamiye. Ati kubera ko ikigo kitazitiye amatungo y'abaturage za kurisha mu kigo bigatuma isuku igaragara nabi kuko zitama amase. Hari n'igihe tuba turimo kwita ku barwayi tugasanga abaturage banyuze hagati mu kigo bagiye mu bindi bikorwa byabo, ukabona ko bibangamye. Yemeje nawe ko ibyo bidindiza uburyo bwo gutanga serivisi zifite ireme, kandi avuga ko nabo nk'abaganga bibatera ipfunwe gukorera ahantu hadashobora guha umurwayi umutekano usesuye. Nsengimana Claudien uyobora akarere ka Musanze avuga ko iki kibazo kizwi kandi ko kizakemuka uko ubushobozi buzagenda buboneka. Ati mu karere dufite gahunda yo kuzitira no gusana ibigo nderabuzima uko ubushobozi bw'ingengo y'imari bugenda buboneka. Ikigo nderabuzima cya Bisate nta ngengo y'imari yari ihari ngo kizitirwe muri uyu mwaka, ariko kiri ku rutonde rw'ibigo bizitabwaho mu gihe kiri imbere. Ikigo nderabuzima cya Bisate cyubatswe mu 1973. Kugeza ubu gifite inyubako zifite amabati ashaje kandi gifite aho gukorera hato ugereranyije n'umubare w'abarwayi bakigana. Ni ikigo nderabuzima gitanga serivisi ku baturage basaga 20,000, ariko gikeneye kongera ubushobozi kugira ngo gikomeze gutanga serivisi zijyanye n'igihe. Ikigo nderabuzima gifite n'ikibazo cy'ubwiherero bushaje kandi buke. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Bantu mufite imodoka za hybrid mwaba muzi ko zigira umwihariko w'uburyo zitabwaho. Muti kagira inkuru rero. Yego, maintenance y'imodoka za hybrid irihariye rwose. Abantu benshi imodoka zabo zikomeje kwangizwa no gukorerwa maintenance nabi cyangwa zigakorwa n'abatabifitiye ubumenyi, bikabiri kuziganisha mu kwangirika no kuziteza ibindi bibazo bya hato na hato. Waba waribajije impamvu uhora mu igaraje mu gihe hari abandi imodoka zabo zikiri urwembe nyamara mwaraguze zo mu mwaka umwe? Sigaho kwiyangiriza, kuko maintenance y'izi modoka za hybrid bo bagutanze kumenya ibanga ryayo. Nta rindi rero uretse kumenya Autokorea Maintenance Limited.
ngabo bahanga bazi gusuzuma no kugufasha kubungabunga imodoka ya hybrid mu buryo bwose bushoboka. Witesha agaciro imodoka yawe, yishyira inzobere mu bya tekinoloji y'imodoka zigezweho kuko nabo bagufitiye aba engineer babirambyemo. Aba banakugira inama zagufasha ubwawe kugira ubumenyi bwo kwita ku modoka yawe bitabaye ngombwa kuyizana mu igaraje. Muri Auto Korea Maintenance Limited nibo bafite amavuta kabuhariwe mu bijyanye no gusukura moteri z'imodoka za hybrid ndetse no gukorera maintenance systeme zazo zose. Ubwo kandi namwe mufite imodoka zo mu bwoko bwa Kia na Hyundai, nizere ko mwamaze kumenya neza ko muri Auto Korea Maintenance Limited ariho honyine hari Prolines na products zibafasha gukomeza kurambana izo modoka no kuzirinda kwangirika kwa hato na hato. Dukorera Igikondo kuri Merezi ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Mu makuru y'Rwanda y'u Rwanda, Tshisekedi yaciye amarenga ko ashobora kutazemera ibiganiro by'abahuza ba AFCM 23 na leta yoboye. Perezida Felix Tshisekedi yeruye ko nta buhuza bw'amahanga abanyekongo bakeneye, amya ko atiteguye kwicarana n'abeguye intwaro ko ari ufite urufunguzo rwo kurangiza amakimbirane nk'umugenga wa Kongo. Yabigarutseho ubwo yanengaga gahunda y'ishyirahamwe rya Tabombeki igamije guhuriza abanyekongo mu biganiro by'amahoro, inyuma y'uko ubutegetsi bwa Kongo n'ababurwanya batumiwe mu nama ngaruka mwaka y'amahoro n'umutekano izabera muri Afrika y'Epfo kuva ku itariki ya 3 kugeza ku ya 5 z'uku kwezi kwa 9. Abatumiwe barimo abo muri guverinoma ya Kongo, ibiro bya Tshisekedi, Joseph Kabila, Corneille Nangaa uyobora AFCM 23, Moise Katumbi, Martin Fayulu na Thomas Lubanga. Perezida Tshisekedi yavuze ko yifuza ibiganiro hagati y'abanyekongo bashaka kubaka igihugu cyabo, ariko akaba ari we ubitegura ngo kuko ari we ufite urufunguzo rwo kurangiza amakimbirane. Yavuze ko ibiganiro ashaka bitakandagizwamo ikirenge n'abanyekongo ashinja gukorana n'ibihugu by'ibituranyi kandi ko ari we mugenga w'ibyo biganiro byo guhuza abanyekongo. Yavuze ko abigira abagira neza mu guhuza abanyekongo bakwiriye gushaka ibindi bakora kuko abanyekongo ubwabo bashobora gukemura amakimbirane yabo. Perezida Tshisekedi yamije ko atazongera kurangazwa n'ibiganiro bibera hirya no hino, ko ibiganiro bihoraho bigomba kubera muri Kongo. Ati abanyekongo ntibakeneye umuhuza kugira ngo baganire kandi ntibagomba gufata intwaro kugira ngo bahangane mbere yo kujya mu biganiro. Ntibiramenyekana niba M23 izitabiriye inama yatumiwe n'ishyirahamwe rya Tabombeki, ariko umuyobozi w'irihuriro AFCM 23 Corneille Nangaa yaratumiwe. Ni mu gihe Patrick Muya yuvugira leta ya Kongo avuga ko ubwo butumire bw'iryo shyirahamwe butazigiye kandi ko batabwifuza. Ihuriro AFCM 23 rikomeje gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gutera amabombe mu bice bituwe cyane ndetse no gukomeza kuba bitero ku birindiro by'ingabo zabo. Ku cyumweru, Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFCM 23, yavuze ko FARDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bihonyora amasezerano yo guhagarika imirwano yasinywe ku itariki ya 19 z'ukwa 7 k'uyu mwaka. Yatangaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa yisubwa inkora amaraso bukomeje gutsimbarara kuri politike y'urwango n'urugomo kandi bugakomeza gukwirakwiza propaganda rutwitsi muri Uvira n'ahandi bagenzura. Kanyuka yavuze ko mu mujyi wa Uvira anategurirwa ibitero bya drone kuri axe ya Warikare, Pinga, Bunyakiri, Kadasomwa, Kasika, Mwenga, Rugezi, Kahororo, ikibaya cya Ruzizi ndetse n'iminembwe. AFCM 23 iraca amarenga yo kwinjira mu mujyi wa Uvira, ikavuga ko itazakomeza kurebera ubwicanyi buhategurirwa kuko yemeje kurinda abasivile no gukura mu nzira icyabahungabanyaho gituruka hose. Hagati abakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Kongo baragaragaza ko ubutumwa Tshisekedi yatangiye mu nama y'ihuriro Union Sacrée ari ikimenyetso cy'uko ibiganiro bya Doha na Washington ashobora kuba ari amasigara cyicaro. Constant Mutamba yagaragaye kumva ya se wa Tshisekedi mbere yo gucirwa urubanza. Constant Mutamba wabaye minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaye kumva ya se wa Perezida Tshisekedi, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, amuha icyubahiro mbere yo gucirwa urubanza kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwa 9. Yagaragaye ku mugoroba w'ejo ku cyumweru yambaye imyenda y'umweru ya siporo n'agapfukamunwa aherekejwe n'abandi bantu. Yageze kuri iyi mva iherereye muri commune Limete Kinshasa hashyira indabo nyuma yunamira Etienne Tshisekedi wabaye minisitiri w'intebe wa Kongo. Constant Mutamba ushinjwa icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo, ubushinjacyaha bwasabye urukiko rusesa imanza ko rwamutegeka gusubiza aya mafaranga mu kigega cya leta akamara n'imyaka 10 akora imirimo ifite igihugu akamaro. Ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko kwambura Mutamba uburenganzira bwo gukora imirimo ya leta mu gihe cy'imyaka 10 ubwo gutora n'ubwo gutorwa muri iki gihe, ariko we asaba kugirwa umwere kuko hamya ko ayo mafaranga atigeze yakoraho ahubwo ngo ari kuri konti ya societe yatsindiye isoko ryo kubaka iyi gereza. Mu iburanisha ryabaye tariki ya 13 z'ukwa 8, Constant Mutamba yasobanuriye urukiko ko azira ubugambanyi bw'abamurwanyije kubera imbaraga yashyize mu guca imikorere mibi yaranze urwego rw'ubutabera mu myaka myinshi. Constant Mutamba yabwiye urukiko ko Etienne Tshisekedi yarwanye urugamba rw'impinduramatwara muri Kongo mu myaka ya 1980 arafungwa, ariko ko bitewe n'ubutwari bwe umuhungu we Felix Tshisekedi kuri ubayobora iki gihugu. Urubanza rwa Constant Mutamba rwagombaga gusomwa ku itariki ya 27 z'ukwezi gushize, ariko urukiko rwasubitse iki gikorwa rusobanura ko imyiteguro itararangira. Icyo gihe abari bamuherekeje ku rukiko bahanganye n'abashinzwe umutekano ubwo bageragezaga kubatatanya kugira ngo ituze riboneke mu mihanda.
Tukira muri Republika Demokarasi ya Kongo, inyeshyamba za Codeco zatwaye bunyago abaturage basaga 18 muri Ituri. Abantu nibura 18 nibo bafashwe bugwate n'inyeshyamba za Codeco mu gace ka Pitso muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri. Bw'imodoka yari itwaye abagenzi n'ibicuruzwa rivuye ku isoko rya Bule igana Ibunia yaguye mu gico cy'abarwanyi ku muhanda Route Nationale 27. Amakuru y'abaturage avuga ko hagana saa 12 z'umugoroba ari bw'imodoka yari yuzuye abagenzi ndetse n'imizigo irimo ibiribwa nk'ibigori, ibishyimbo n'ibirayi yaguye mu gico cy'abarwanyi ba Codeco. Bahise barasa amasasu menshi mu kirere kugira ngo babatere ubwoba, nyuma bategeka abagenzi bose gusohoka mu modoka. Nyuma yo kubatoteza no kubakorera icarubozo bahita babajyana ahantu hatazwi, batwara n'ibintu byose byari mu modoka abo bagenzi bari bafite. Nubwo abagenzi bose bafashwe bugwate, umuyobozi wa village Pitso nyuma yo gutabazwa yahise atabara ku buryo abantu batatu bafite imyaka iri hagati y'ine na 12 bahise batabarwa, ariko abandi bose baracyari mu maboko yabo barwanyi. Nkuko byemejwe na Justin Guza, umuyobozi w'umurenge wa Jatsi, ibiganiro biracyakomeje kugira ngo hashakwe uko abandi bafashwe bugwate barekurwa mu mahoro. Ikaba ari inshuro ya mbere ibikorwa nk'ibi bibaye ku muhanda Route Nationale 27 nyuma y'icyumweru cyose hagarutse ituze mu gace ka Jugu. Gusa intara ya Ituri yo imaze igihe irangwamo umutekano muke utewe n'inyeshyamba za Codeco zikomeje kugaba ibitero bibuza abaturage umutekano, zikabuza ubuhahirane n'ubwikorezi mu muhanda Route Nationale 27, umwe mu mihanda ikomeye ikoreshwa mu bucuruzi hagati ya Bunia n'ibindi bice. Ingabo za leta ntizihwema gutangaza ko zigiye gukora ibikorwa bikomeye byo guhashya imitwe yitwaje intwaro, ariko abaturage bo bavuga ko umutekano ukomeje kuba muke kandi ko ibikorwa by'ubuzima bwa buri munsi cyane cyane ubuhinzi n'ubucuruzi ari byo byugarijwe ku buryo bukomeye. Muri Kenya ho hari ubwoba bwinshi ko hashobora gutahurwa imirambo myinshi y'abantu bagiye mu masengesho yo kwiyiriza bagapfirayo. Caroline Odul yabwiye BBC ko afite ubwoba bwinshi bw'ibyaba byarabaye ku bahungu be bato baburiwe irengero mu mezi birashize bari kumwe na se wayobotse umwigisha w'amahame akarishye yo kwicisha inzara. Odul avuga ko mu gihe akomeje iperereza ku mibiri irimo kuboneka ikomeje kwiyongera y'abapfiriye muri ayo masengesho, yabashije kumenya umubiri w'umugabo we mu buruhukiro bwo mu mujyi wo mu nkengero z'inyanja, umujyi wa Malindi. Umubiri w'umugabo we wabonetse mu kwezi kwa 7 mu gace kitwa kwa Binzalo hafi y'ishyamba rya Shakahola, aho mu 2023 hataburuwe imibiri irenga 400 y'abantu bapfiriye mu masengesho ayo bagatabwaho. Caroline Odur kuri bategereje ibisubizo bya ADN birimo bikorwa ku yindi mibiri 30 iherutse kuboneka. Atekereza ko n'abahungu be Daniel w'imyaka 12 na Elijah w'imyaka 9 bari mu bajyanye na se w'imyaka 45 nabo baba barapfuye. Paul Mackenzie wise umuvugabutumwa kuri ubu barimo kuburana ku kiswe ubwicanyi mu ishyamba rya Chakahola kandi yahakanye icyaha cyo kwica. Ashinjwa kubwira abamukurikira ko bajya mu ijuru vuba iyo baritse kurya, ndetse hari impungenge ko yaba yarakomeje kuvugana n'abamukurikira no muri gereza. Odul avuga ko umugabo yatangiye gukurikira inyigisho za Mackenzie mu myaka 4 cyangwa 5 ishize. Mu mezi abirashize tariki ya 26 z'ukwa gatandatu ibintu byahinduye isura ubwo umugabo we yajyanaga n'abana babiri b'abahungu bato. Yabwiye BBC ati yarambwiye ngo agiye iwabo ku ivuko, tuvugana bwa nyuma kuri telefone yarambwiye ngo turagiye, Imana ibane nawe. Nanjye ndamubwira ngo mugende amahoro. Yarazi ko bagiye iwabo, ariko nyuma yatangiye kugira amakenga ubwo umugabo we atongeye kumuvugisha. Nyuma nibwo yamenye ko umugabo watagiye iwabo ku ivuko mu ntara ya Homa Bay na iri ku nkengero z'ikiyaga cya Victoria ku ntera y'ibirometero 200 uvuye i Mudurusi. Polisi ivuga ko umubiri w'umugabo we bawusanze mu bihuru hafi y'inzu bikekwa ko ari abantu biyicishirizaga inzara, kandi ko wari ufite ibimenyetso by'umuntu wishwe agiriwe nabi nko kunigwa. Bivugwa ko bamwe mu bapfiraho bicwa banizwe iyo batinze kwicwa n'inzara. Nyuma y'iperereza ry'ubushinjacyaha bwa Kenya, abantu 11 barafashwe barafungwa kubera idosiye, barimo 3 bari abakozi ba Mackenzie. Kugeza ubu imibiri 32 nimaze gutabururwa, kandi ibice birenga 70 by'imibiri byari binyanyagiye hirya no hino mu ishyamba byaratoraguwe. Dr. Raymond Omolo, umutegetsi muri Minisiteri y'Umutekano muri Kenya, yabwiye BBC ko leta iteganya gushyiraho amategeko akaze kurushaho yo guhangana n'imyemerere ikabije guheza inguni muri iki gihugu. Atekereza ko ibi bizafasha amatsinda nk'ayo y'ukwemera kumenya ibikwiriye. Ubufaransa bwo guhangayikishijwe n'umudiplomate wabwo umaze iminsi afungiye mu gihugu cya Mali. Hagati mu kwezi kwa 8 ubuyobozi bwa Mali bwatangaje ko bwaburijemo kugerageza guhungabanya inzego za Republika. Abasirikare benshi barimo abajenerali 2 barafashwe. Mu bashinjwa kugira uruhare muri uku kugerageza guhungabanya ubutegetsi harimo n'umufaransa wavuzwe nk'umwe mu batangije iki gikorwa. Ubutegetsi bw'Ipari burabihakana kandi bukagaragaza ko buhangayikishijwe n'uyu mudiplomate wabwo. Mu Bufaransa ngo hari impungenge zikomeye z'umwene gihugu w'iki gihugu umaze ibyumweru birenga 2 afungiwe i Bamako. Ari mu maboko y'inzego z'ubutasi za Mali, afungiwe ahantu hataramenyekana nk'uko radio mpuzamahanga y'Abafaransa bivuga. Ubutegetsi bw'iki gihugu bumushinja kuba intasi ndetse n'umwe mu bateguye kugerageza guhungabanya umutekano wa Mali. Ubufaransa bwakomeje gusubiza ko ibyo ari ibinyoma, bwamagana ibyo buvuga ko ari ibirego bidafite ishingiro. Uyu muturage w'Ubufaransa ni umunyamabanga wa 2 muri ambasade y'Ubufaransa i Bamako, kandi ifungwa rye ntiryemewe kandi nta shingiro rifite kubera ko ari umudiplomate nk'uko abategetsi b'Ubufaransa bakomeza babivuga. Naho urwibutso rwa jenoside yakorewe abayahudi rwahumanyijwe. Kuri kimwe mu birango biri ahari urwibutso rwa jenoside yakorewe abayahudi mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa, abantu batahise bamenyekana bahanditse amagambo avuga ngo Free Gaza, mu buhore Gaza, amagambo yarakaje Isiraheli.
abayobozi b'i Lyon bavuze ko ababikoze bakomeje guhigwa bukware kandi ko bazafatwa. Cyakora Isiraheli yo binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasabye Ubufaransa guhaguruka bukamagana ibikorwa byose bipfobya jenoside yakorewe Abayahudi. Meya wa Lyon witwa Grégoire Dusset yatangaje ko ibyabo bagizi ba nabi bagiye kubyicarira. Uruhande rwa Isiraheli ruvuga ko ibyakorewe ururiya rwibutso bibaye ikindi kintu kibasira Abayahudi muri iki gihe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Isiraheli Gideon Saar avuga ko Ubufaransa bwirengagije nkana umuburo watanzwe na ambasaderi wa Amerika i Paris witwa Charles Kouchner ubwo yavugaga ko ibibera muri kiriya gihugu byerekana ko kwibasira Abayahudi biri henshi. Jean Olivier Vieux umuyobozi w'umuryango w'Abayahudi bo mu Bufaransa avuga ko bagiye kurega umujyi wa Lyon. Mu Bufaransa ni hamwe mu hantu ku isi haba Abayahudi benshi nyuma ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Isiraheli iwabo by'ukuri. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu mu Bufaransa itangaza ko amezi 6 ashize muri iki gihugu hakorewe ibikorwa 700 byo kwibasira Abayahudi. Ubufaransa buvuga ko kugira ngo ikibazo cy'umubano mubi hagati ya Isiraheli na Hamas gikemuke burundu ari ngombwa ko hashingwa leta ya Palestine ifite ubwigenge bwuzuye, ikintu kidashimisha Isiraheli na gato. Hashize iminsi yaro guterana amagambo mu nyandiko hagati ya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Netanyahu avuga ko Macron ajenjekera abapfobya jenoside yakorewe Abayahudi, akemeza ko Ubufaransa bwo muri iki gihe bushyigikiye Hamas ariko bukabihakana. Elon Musk we yaburiye Uburayi ko bushobora kuzimira. Umuherwe Elon Musk yatangaje ko Uburayi bushobora kuzimira mu gihe budakemuye ikibazo cy'ubuke bw'abaturage bwifashishije kongera umubare w'abana bavuka. Mu butumwa ku rubuga X ashingiye ku mibare yo muri Ecosse, Elon Musk yagaragaje ko mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka umubare w'abapfuye wiyongereye ku kigero cya 34% kurusha abavutse. Ati niba umubare w'abana bavuka udahuye n'uw'abapfa, Uburayi buzazimira. Aha Elon Musk yavugaga ku mubare w'abana umuryango umwe ukwiye kubyara kugira ngo abaturage batagabanuka. Ikigero cy'umubare w'abana umugore umwe akwiye kubyara kingana na 2.1, ariko nubwo bemeze bityo ubushakashatsi buheruka bwerekana ko umugore umwe akwiriye kubyara nibura ku kigero cya 2.7 bitewe n'abana benshi bapfa bakiri bato. Nk'uko ikigo kibarusha imibare cya leta y'Ubwongereza kibitangaza, umubare w'abana bavuka mu Bwongereza na Pays de Galles wageze kuri 1.4 mu 2024 mu gihe muri Ecosse yari kuri 1.3. Uwo mubare uri munsi cyane y'ukenewe kugira ngo abaturage bagume ku rugero rumwe. Mu Burayi abagore bamaze imyaka myinshi babyara abana bake cyane, byatumye bagera ku kigero cya 1.4 ku mugore umwe mu 2023. Elon Musk uzwiho kuba impirimbanyi y'ubwiyongere bw'abana yabyaye abana 14 ndetse atanga miliyoni nyinshi z'amafaranga ku bushakashatsi bwo kongera abatuye isi, akanyuzamo agatanga impuruza ku igabanuka ry'abaturage bo mu Burayi. Ibi ntibigarukira mu Burayi gusa kuko Elon Musk yavuze ko imibare y'abatuye isi yose igaragaza ko ubuzima bwayo bushobora kwangirika mu gihe umubare w'abantu utiyongereye. Yigeze kuvuga ko iki kibazo ari kinini ku buzima bw'isi kurusha imihindagurikire y'ikirere. Ku isi yose umubare w'abana bavuka umaze imyaka irenga 50 ugabanuka. Imibare y'umuryango w'abibumbye yerekana ko mu 2024 umugore umwe yabyaraga abana 2.2 ugereranyije n'abana 5 mu myaka y'1970 n'abana 3.3 mu 1990. Ibihugu 45% bifite abaturage bangana na 1/3 cy'abatuye isi, aho umubare w'abana uri ku rugero rwa 2.1 cyangwa kurenza. Ibihugu 13% nibyo byonyine byagaragaje umubare w'abana bavuka uri kuri 4 kuzamura. Ahanini ibyo bihugu bikaba biri muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, Afghanistan, Sudani na Yemen. Na Isiraheli yavuze ko yishe umuvugizi wa Hamas Abu Obeida mu gitero muri Gaza. Isiraheli yavuze ko umuvugizi w'ishami rya gisirikare ry'umutwe wa Hamas Abu Obeida yiciwe mu gitero cyo mu kirere Isiraheli yagabye mu mujyi wa Gaza. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X, Minisitiri w'Ingabo wa Isiraheli Israel Katz yashimye ingabo z'igihugu cye n'ikigo cy'ubutasi bw'imbere mu gihugu Shin Bet ko bwiyicwa nta makemwa ry'uwo muvugizi wa Hamas. Hamas ntiyemeje urupfu rwe. Mbere uwo mutwe witwaje intwaro w'Abanyapalestina wavuze ko abasivili babarirwa muri za 100 bishwe naho abandi barakomereka mu bitero byo mu kirere Isiraheli yagabye ku nyubako yo guturamo muri ako karere. Abanyamakuru baho batangaje ko abantu nibura 7 bishwe naho abandi 20 bakomerekera muri ibyo bitero byagabwe mu gace gatuwemo mu bucucike ka Al Limar mu mujyi wo muri Gaza. Mu bapfuye n'abakomeretse akaba arimo n'abana. Icyo gitero kibaye mu gihe Isiraheli ikomeje kugaba ibitero byo mu kirere muri Gaza mbere y'igitero cyo ku butaka iteganya kugaba muri uwo mujyi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 gushize leta ya Isiraheli yemeje gahunda yo gufata umujyi wa Gaza binyuze mu igitero gishya. Byatangajwe ko gifite intego yo kurangiza intambara imaze amezi 22. Umuryango w'abibumbye wakomeje kuburira ko kwigarura byuzuye Gaza mu buryo bwa gisirikare bizateza ingaruka zikomeye cyane ku basivili b'Abanyapalestine no ku Banya-Isiraheli bashimuswe bagifungiwe muri Gaza. Ambasaderi w'Ubwongereza muri Isiraheli yavuze ko rizaba ari ikosa rikomeye cyane Isiraheli ikoze. Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yasezeranyije gutsinda Hamas ndetse yirengagije kunengwa n'amahanga kuri gahunda ze zo kwagura intambara. Igikorwa cya Isiraheli muri Gaza cyatangiye ari igisubizo ku gitero Hamas yagabye mu majyepfo ya Isiraheli ku itariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2023 cyiciwemo abantu hafi 200, abandi 151 barashimutwa. Kuva icyo gihe Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas ivuga ko Abanyapalestine 63 bamaze kwicirwa muri Gaza. Uburusiya bwo bwasezeranyije gukomeza kugaba ibitero kuri Ukraine.
umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya Valery Gerasimov yatangaje ko igihugu cye kizakomeza kugaba ibitero kuri Ukraine mu rwego rwo kwigarura n'ibindi bice byayo. Gerasimov yabitangaje mu nama yabereye muri Minisiteri y'Ingabo, avuga ko ingabo z'Uburusiya zikomeje kurwana nta gusubira inyuma mu bice hafi ya byose by'urugamba. Ati isesengura ry'uko ingabo za Ukraine zihagaze ryerekanye ko mu gihe cy'itumba n'impeshyi umwanzi yashyize imbaraga zose mu guhagarika ibitero byacu, ariko byatumye ahura n'igihombo gikomeye. Nk'ingaruka yabyo byabaye ngombwa ko ingabo za Ukraine zohereza abasirikari bazo bakomeye mu bice byashegeshwe kugira ngo bazibe icyuho. Gusa uyu munsi icyerekezo cy'urugamba kiri mu maboko y'ingabo z'Uburusiya. Gerasimov yakomeje avuga ko ari ibitero byagabwe ku nganda zikora intwaro za gisirikare muri Ukraine mu gihe cy'itumba n'impeshyi, aho byasize byangije inganda 76 zikomeye. Yasoje agaragaza ko intambwe nziza yagezweho ku rugamba yatewe no kohereza ku gihe intwaro za gisirikare zihambaye, misile n'amasasu n'ibindi bikoresho byoherejwe n'inganda z'Uburusiya. Kugeza ubu iki gihugu kigenzura 20% by'ubutaka bwa Ukraine bwose, birimo agace ka Crimea n'igice cya Donbass kigizwe na Donetsk na Lugansk. Muri Afghanistan ho abantu bagera kuri 500 bishwe n'umutingito, abandi 1000 barakomereka. Nibura abantu 500 bapfuye, abandi 1000 barakomereka mu mutingito wibasiye uburasirazuba bwa Afghanistan nk'uko byatangajwe na radio na televiziyo by'iki gihugu kuri uyu wa mbere. Abayobozi b'inzego zibanze kugeza ubu batangaje ko hapfuye abantu nibura 10 muri buri mudugudu umwe mu burasirazuba bwa Afghanistan bwibasiwe n'umutingito ufite ubukana bwa magnitude ya 6 mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere. Numara ushobora gukomeza kwiyongera nk'uko bitangazwa n'abayobozi b'iki gihugu kuri ubu kiyobowe n'abatalibani. Mu 2022 nibwo umutingito ukaze waherukaga kwibasira Afghanistan, aho wahitanye abaturage basaga 1000. Uyu mutingito muri Afghanistan wahitanye abantu barenga 500. Niho dusoreje amakuru agezweho muri aka kanya. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye, baradikiye gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri urubuga. Mugira amahoro. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero. Nibyo rwose, kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Merezi ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.